Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Barim ka Sarkar Jilao ba ALHEC Ubadiru UMLA ke BJP na pentar omkra ulang bawat la kidan ka Sarkar Henry kilapin pau be ke jik persajur halor ke jingkai bat shalando yang bean bat angru bawat la kilap persat da bon sien wadah ke jingelang bat menteri rang ba ke jela Henry hakabakut kibale kile bet Ia bagi don baga Sarkar tu ipen ibek na luwas na what you need ubadai illegal coal transportation gaya wadai ni kiba persya ya kata lo yang imbit benda ya ke ke bomno atau pun ya su kemen bai ba tensong lu persya ya kata yang ta ba amlet doling lu persya ya kata ngidon lah ba sambil mangyang lu persya ya kata ba bantai dor lingdor lu persya ngi persya ya kata Henry bade kiba le kile kedang le ni persya ni lalu meeting deki bonsin agambrai ba tensong ni lalu meeting ag kendo yu siam la bonsin dia kata ngim sya ini agar kom le ke bolong illegal ini ke kam de kadang ya hi mak dum tarum palai ben khang ya ke coal transportation illegal coal transportation and illegal mining of coal mining ini pani baik dia kata ipani baik baru buat menyendu ipani mentar ipani lah share ipani baik dia kata bamsu bangingim sultan hon ni lagi jingle dia bengiskam dia piong iskam ngi syong lang haju dadang ngi syong lang haju kalau ngom dia ngi syong lang haju ngi le politik dan bengi syong lang haju ngi pani benda ke badai kam dia politik ngi pani benda ke bah Kamut fibo be karai ho pai ba bon bisar pai ba ne hakno dor famut benno barabor hi ke hak election di kerajaan pai ba de kerajaan nu